Ya, Horas Mabata, sebenarnya kita coba belajar lagu Haleluya nomor 100 Syah plus Syah. Judul ini Tiga Bintang Nai Langit. Coba kita lebih not nih tene. Do re mi fa re la sol sol mi sol sol fa mi. Do re mi fa re la sol sol mi sol sol fa mi. Sol mi re la fa mi sol mi re la fa mi. Do re mi fa re la sol sol mi sol sol fa mi. Coba kita not ni salenari, lebih pasih kita tene. Not ni kita dah. Do re mi fa re la sol sol mi sol sol fa mi. Do re mi fa re la sol sol mi sol sol fa mi. Sol mi re la fa mi. Sol mi re la fa mi. Do re mi fa re la sol sol mi sol sol fa mi. Ya, Aima untuk not nih coba kita masuk kita di hata nih teban kunita musik ini. Tiga bintang nai langit doma ibilangi ho. Tiga hombun namar dalan om gado ihira ho. Nai batata doma milang ganuk bintang namar linang ulang mago age sada ay ganuk doin harga. Tiga porkis na manggolu na iatas tanoh. Tiga ihan na manggolu bay ganuk duniaon. Nai batata manandasi haganupan bilangani. Nai batata do manopa rosi porkis hapeda. Ya, Aima untuk pelajaran untuk lagu Haleluya 110 Syah boy holi sobahida sitene. Horas ma, mantap. Oke, Pak.